nyakotola ma uthwa guys, we're a champion. Master Arigoto la champion no visto la monate Joan radio tsebeletso nya motheo ma champion ka sekotole a liwa kotolo no visto siakoto na wena re se WhatsApp same WhatsApp life mina nawe I was one to name a four corner in Alima Linte di dots we le tsinyache le la khela fa ona le na go ring crap bitso madais life ina le crap una lo re nne mo ska ba betse we le beletse ntse le ka o batlana le 6 bo sa ifuma we leke do ka bo sa ifuma o ka le ring ha we la khela fatse ka le ring Fela ona taba neng tla fitla mo re ba tsa no tla fitla matsatsi a tshaba ka o fapana ke bo a tshwana ka mehla do no ke kwa tshwana ta ka nnete se re tshepile fela hore ka le leng la matsatsi o tlalo ka da o phetse antle ke sharp no le nna ke phetse ma ke monate le nna ke phetse so that today I sale ke le busy a holo today ne ke na le di one on one every Wednesday ke na le di one on one fela doctor wena o motho o dulang a le busy wa tsela ke na bekgethela motho ha ke bophelo bo bokgethileng mme be a o sebeletse ebile bo sebeletsa le setšhaba ka ka nnete ndate ka nnete la boraro le leng o na le one on one yes mo thusang setšhaba yeah ka mona ka phase 6 ka nnete butoke ke thusa diverse go pro oi o tla bohloko man ha o ditse le batho fatshe le teng a o ba rapella era o mo rapella motho ana di problems tse serious manyalo le a o jwetsa re lenyalo la ka le fedile a o mo rapella ba le ba re ke runa ba di thubile lenya ai ho tlisa bohloko champion go re batho 99% ntho tse bohloko tse tsalang lefatsheng di etswa ke batho re etswa dintho ke batho ka nnete mara ya ona taba champion ene ngale doctor ona le batho ba iphapanyang wa tseba bohloko re o iphapanye ebile nna ke re batho ba Bloemfontein ba tlamile ba tsebe hore ba le hlonolo
hore bana le batho ba tshwanang le lona tjena hore le tle le ba thuse dibakeng tse ding doctor motho ba mo etsa hampe ho bo sina mo atla mathela teng champion fela motho ya nang le mo atla mathela teng a ba dutse ka tlung a sa batlo hore a mathele mo thuso ya haileng no matloko tse the problem ya rona le fatshe mo champion wa bona hona jwale when tate modimo ka a tshintsa phela ba a wisa leveleng yo ro tseba ke mohlang re sa tlong bula dipelo bakeng sa hao if tate modimo ka fetola something hona jwale re tsa mohlala o sa le boting champion ke modimo a mo sebedisa haholo just because re tseba champion re tseba le di past ene re mo tshwaetsa le di rumor because eding ha se di past tse o re di tsebang ke di rumor ntate we are not going to allow you are to dumella hore be phate maphelo a rona it's ke ntwe etsala ngwana le batho a ke batla wonna ba ntse ba utlwa hore November o thusa batho they won't come you know why because re utlwa ho to November ba bang he ke nnete ba ntseba ba tseba di past tsa ka but the problem ko rona jwale di past tsa ka ha di senye se ntate modimo se a se beile modimaka a se cancel ntho modimo a beile modimaka o e beile ene utlwisa bohloko jwale motho ha o so nka dintho tse ile reng batho ba di bua o sina le bonnete ba tsona hona le hore wena o ikise o lo iponela o bone bane bophelo bona ke ba hao today ne ke thusa batho ba hlang boqoqo ba hlang qoqo ba hlang qoqo special ba tlileng honna ene ka ba thusa ntate batho ba ileng matishere o lutse mosebetsi ha ke mo rapella ba lo ba re mo lutse mosebetsi re batla ba arwane le mosadi wa hae northwest batho ba tlile ka di hike from northwest ba tlile special on ene modimo aba thusa ntate mosadi e mong o tlitse moradi wa hae ba tla northwest ka hike moradi wa hae tshwantse be doctor ba lo ba re mo kwaletsa ke ba doctor ka mo rapella modimo mo lokola ka tsela e hlotseng champion a re bua ka ntho tsa manyalo go hlole ya motho a tsamayang go fela ipalamele ka 15 rand e mongwe itsamela ka maoto fela wa fitla fela ke a dumela hore ka jeno re fetotse menano ya batho re tla bona batho ba mathela thuso hore ba tle ba tsebe hore maphelo a bona a tla pele doctor re bua kang ka je tate ha re lokise tabane re qetelle ha re lokise mathata ba imetswe ha ba buedi man re tshisa ma ai monono lo bya ho ha be ke fitile ba ka thola melaetsa batho ba re ntate hle le runa ka re ka thusala re batla go tlana le batho ba runa hai doctor be ke fitile ntwe tsa etse mona jwale ditlokela di ngata tsa tsina ka jeno mame di tlamile a hlalukise a kene ka mane ka WhatsApp ka pele ka potlako hle re qale ka yena ka nnete ntate mame re thusa motho e mong le e mong ha ona haiba o batla hore re buelle ho motho wa hao ke doctor tsela pele ha ba batla re kopele tshwarelo ha ba batla ho lokisa dintho le motho wa hao ke rona bana re teng motho FM 88.5 mame lo ka rata ba re letsetsa ene ntwena yetsahala mona fela lena ne o lena fela ke ka ya hape mo ka station sena ka fela ya hape mo ka province nyena ka ya hape mo ka fela ka batho ba ba bobedi fela ai doctor ya mo mama dikato ke hao he re tata o bua ona jwalo o tseba mo thuso ya o leng teng thuso ke yena re beile tafoleng gore wena ikatometse fela re o thusa mo mamedi le ba na le ba batla go lokisa dintho le champion hleng ke kopa se la tshaba jwang doctor bua ka o ka jwale doctor ntse re le nane o mo doctor like sharp champion akri batho ba ba buile na ba bua le nna hore re batla lo kisa motho eno ya ka letsa nna ke na bikgethelo tlomo motho o ikopela di love bay ke na bikgethelo tsa se ke mothusa re mona tlo thusa shaba sa ntate modimo le champion le re le nna ke batla motho ana le bike ya Dr November o take ke batla Dr November ka ba tshaba mo mamedi jole ke nana romela molaetsa nna ke tla o thusa ke nana sonya o so khathetse ka moletsetsa le ka studio ka mo ke doctor o na le motho mona o lla ka wena bohlokwa mpe a re la le ka dijo fela le tla tlotla le dutse fatshe ke nana jole so khathetsa o na isa ro kena ka 6 ai sa ro kena ka 7 jole ke nana so khathetsa go ka nnete mame re romela molaetsa ka mane ka 069 846
5476 Dr. Shijelo ke batho ba ngata ka Facebook man. Yeah. Ntse ke shebile mona Pastor November and Victorious Faith Ministry. Yeah, batho ba tsebe re live. Ke ke mela etsa fela mmalwa Dr. ya batho ba rometseng ka mono ka Pastor November and Victorious Faith Ministry. Kanti le TikTok mmamedi ke live o Dr. November ka Pastor November. TikTok on ke live, Facebook on ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live ona mo. Hloni wa Bafokeng a re dumela Dr. November le Mokoena champion ke le mametse ke le Bloemfontein. Ntabeleng a Tsunyane a re dumela Pastor November my favorite. Ya ba teng ka kwano Smart Impo Ian Clearly ena re hey ati a kena nombulelo Tanase le ena re ke le mametse bana beso hele ke nene le bangata bana beso re le bua tshetso ena ya lona re ya ile bua le sego le ena re ya mmona Molefi Motjale Max Moabi Maruping Revonia Mantja Dialoma Dr. utlwa le ntsuli di bitsole Mantja Dialoma le profile picture ya Mantja Dialoma yo shebi ya o bona ka mono ka Facebook tumediso tumi le ena mametse radio Malindi le ena o mametse wa tsa doctor batho bana ba kene ka bongata bona ba haisale jwale ha o batla re o thuse he mo mamedi ka kena ka mo ka Facebook re gona re letso re fa dinomoro tsa motho o batlang gore re mo letsetse re gona gore re o thuse be kenye fitileng di kene di le ngata ha re ya gona gore re di fihlele kaofela doctor la ba ga sebetsa le ya re tswa mo re sebetsa le ya re tswa mona mamedi le kantle re letsetsa batho ba ka ipela tshwarelo re lokisa dintho tsa bona dintho di loka re le kantle re se re se re le kantle ntate ha ba letse mamedi re kopela tshwarelo ha ka ba batla kopela tshwarelo ha ka ba lena le mathata le motho wa hao ka ba batla kopa wena o batla ikopela tshwarelo batho batla kopa re o thuse re eme pela hao mona re ntse re le mona radio Jela ka ntate na opela ntate le kopile tshwarelo re le radio mo a jwetsa molekane wa hae gore motho wa ka ka nnete kopa tshwarelo ko feitse ya re mo supporting ene molekane wa hae a tshwara ngwaneso ha o so buile wena Dr. November le champion ke a dumela hore qale le epelele ha ba re letsetse mamedi hleng bua le runa ka nnete voice note se kene ka kwano ya pele ha re utlwe motho re November a le nna ke na le bothata she yo ha o sula le dimotse tse tenang ka tlhonka eng a ke se bothata ba ke nga se gone bukana le mathata hle a ke se be ke sentene ka gantleng ne ya ka tanko se ke thato ka ka begmara ka bantse ba ka thitose re fena mo go tsa hae re letsetse re fena mo tsa thato fena mo tsa hae re letsetse re utlwe mohlomong hona le ntwa ka re jwetsang yona yo sa itsebeng e ka o thusang wena ngwaneso ha re utlwe mong o kene ka mane ka WhatsApp ya rona ya 069 846 5476 kala boraro baking 15 minutes after 9 dumela champion le moruti Pastor International November ash ba go tuba ke ne kopa le nkopele tshwarelo ho my fiance o sone ke batla mo nyala ene ke batla ben dating November tlo nyadisa yes ash ntekile mohlankana seng hantle ke mo sukela ka ntho tse ngata jwale ne ke batla ho lokisa dintho hoba ke mositsong ya la mosadi yeo ke a kopa ke tla robala nomoro tsa hae ka tlase a di romela tanki ntate re ya leboa sentse lla re ya molati ke o fikena yo ke ena qeta go bua re tla le ko fikia qeta go bua nna doctor okay a o batla go be wena ya monyadisa na ke manyadisa ntate ke na le mangolo ba di ngwaneso re tla a ko re moleka hape ntate re tla moleka hape obane ha sa arabi tjena mohlomong o ntse a le maphate fela ke a dumela hore o tla ya araba kgetlo la bobedi ya doctor ya a re mo kopele tshwarelo nna re qeta o bua le yena fela sentse ke lokisa sutu doctor ra tla kopana lenyalo nna le wena nna ke lokisa mangolo nna le wena ya ha monate jwa ka kopana lenyalo a o sa kompo arabe hlongwaneso a kampa araba hle re tla khutlela wena a sa arabe a nke motho mo haleng khotso dumela motho o dumelang ai khona ngwaneso timasi ya le moya ha o batla o bua le rona number phone tsa ke 073 82 alright wena ngwaneso
dinomoro ke tseno se re di fumane re ya moletse kana yena kofi ke yo kwa pele wa dimotso okay a re molate le yena re utlwe doctor re be ya kae ka la boraro dumela o sile kae re petsa monate bua le Mokoena champion tshebeletsong ye kgolo ya Motheo FM radio o moyeng o mametswe ke setšhaba o phetse hantle ke phetsa hantle lona mo a monate ngwaneso ke na le Dr November ka dipapusing tsa kgaso re ka thabela metsotso e meraro fela ya hao re qoqe le wena pele o galeya okay ausi motho o utlwanang le yena ke mang le bitso la hae ke Thato o dula le yena ka tlung ho jwang ka tlung ha o ka re jwetsa fela ka maemo a ka tlung jwalo ka ha le baratani ha o monate fela o nahana hore se etsang hore ho se ke wa ba monate ke ntwe ka lokang ngwaneso a kere ke nyetsa go ska ba monate ke nyetsa go ska ba monate re fe ditaba okay a ke tlo itira le telele thata okay motho gala a roba pelo tse ke mameletse so no yana ka le ke motho a ratang menate ne ke motho a nang jwale so I'll did na dula a tla ka motlong a tagile so ke galetse ke mo fa di chance se ke jela lena ke ntse re lwana ma no yana be ke kgetha fa fe dula ha tsisha go re lokise o rile ke mo fa di chance mme se mo letsa go fashion se di lase no yana o etsa o itla no ka tonight since a thogela ke motho a chaisang kana koma ka bo ma 5 fela o fitla ka 29 ka tlu o fitla ka 29 no jena gona o butsi quarter flame fish ke mo boleletse ke re dijo di ta ka fitla re jile mo seletse dijo ke tsena ka ma gravy ha bu ha re mix o tot so gale ha ke bua ke motho wa enga so ke khethile for no yana ke sa hle ke bua once ke dule ke thotse ke shebella kwa tsa ke go itse batla o change so ke betse mohlanga changeleng khona ke tla bolena ke bona for wa change because ke dula ke thaba Arabic weekend ha monate so be ke kgetha ba se ke dule ke thotse a phile selo sa sephela yena tla ipe ha tla mohlanga se fitse dilo tsa lefatshe ke mo boleletse o tla bua lena ausi wa ka hona le nthwene ya hore ho utlwe ho thwe motho o di mutse ka mantswe a mang e tla re ha le qoqa motho tla ba se dikelellong tsa moqoqono a se interested o nana re pakeng tsa hao le abuti ke mang ya di mutse hantle ke nna ntle a di mutse because ha ke rate go bua because ke khathetse go so ke bona lo molemo ke thola ha ke thola o re ke di mutse ke mo bolela ke re ha ke batla etsa ke ka because ke itse hanga bua re tlo eletsa re se re dirile ntlo mame de rutlwe le hlakore la ausi ke leno wa hlalosa hore ha thabele eng ho etsala eng mme re letseditswe ke abuti a hlalosa hore ausi o di mutsu mme re ya utlwisisa he hore ho baneng ausi a qetella le di mutsi fela re tswela pele ka tabena hobane re mona bakeng sa o lokisa ya ausi wa ka ya ke batla go botsa go qetela fela ke hore na ntho ya di mutsu ke ntho le nyona kapa ke ntho e ntseng fela ke se mo sa ka tlong se etsala nna ke motho a di mutsu nna okay le beside tabeng ya dintho tsa di etsang o motho a di mutsu wena cause ntho tse di ngata ka rato ho di kwalla ka mogare so ha ke kgone ho bua okay but o tseba kotsi ya o phela le motho a di mutsu wa itseba o kila phela le motho a di mutsu wena okay do you know that you're who dangerous hakakang ho ba motho ya di mutsu because one of the thing e ka etsa hore batho ba o ba le ya ka ba se ka ba phela hao before ke tlotla monneng wa hao ka pa moleka partnereng ya hao do you know that you're motho ya di mutsu ha ona motho ya batlang go phela le yena ka ba ona motho ya batlang go phela pela hae ka pa around motho ya nang le di mutsu okay ya o qetela ke go ba botsa hore pele he motho wa hao a di etsa dintho tsena o na sa le ka tabe ya hao ya di mutsu pele le fihla seemong sena seo a se gatsa mabusu a gutla etsa eng
o na sa le ka ntwa di motso yena o na ntsalla mara be ke mo bolella one thing ke re ke ma antrilling ke be yana a kre o itse o motho wa di motso wena ka kate so ka mantso mang a jala ka gore motho wa di motso a se taba gore o yentswe ke yena ke taba gore fela yena fitla contributor o dimantho yo leng yona ke lengwe yona ka bo jwetsa ka tsela ka before re fitala go yena ntho ke nahanang gore yo tsantse e hlokomela kana go tse ding re dilana le bitsa makala sefate kanti probleme ka pa re dilana le sefate re be re tlwela methapo ya sefate most of the time manyalo re dilana le sefate kanti bothata bo methapo di roots tsa sefate wa bona because nnete se be le nna ke le tsena a ke be right to ba around mothana le dimotso ka ofela le tswale le different eng wa tseba gore ha re le ba khotse e motla o jotsa ra mamang champion di motso man wa mbora re apo gore motha di motso champion wa tseba ha o so ka o e bona ntwe jwalo champion ya gore motha di motso o fumana gore ya re wa le tena because motha di motso o tseba o change fela la hla le ipata ka tlasa taba le atine wa bona so nna ne ke re gaitsedi yaka as much monna ha o le yana na le di mistake tsa but you need to sit down and check hore is ka ba le wena di mutsu tsena di ka mo yetsa hore a end up a sa a enjoy ya go tsamaya le ba khotsi ba hae lo tla late ha ke re o right ke atla ho yena but ne ke re shebe methapo because ke bua neta ke re taba di mutsu ona motho ya gona go phela le motho di mutsu o swaka ha ayo ke a matla la re ke ra re ba mame di ba letse o no re champion ausi ebe o nahana hore ho ba le di mutsu ho wa hao ke ntwe ka kgonang ho loka kapa o so a moetso ga ntentle wena o jwalo mme ha ona motla o tla fetoga ke ne ke lekile ke jumo di motsong mare outdate ha ke ba sentle a le sia somolla gape ko tlase ka lebaka la diketsahalo kapa ka lebaka la hao hape taba hore ke botho ba hao ke ntho so ya moetsa ke ka ntho tse iragalang okay ke kopa o kae monna wa hao o kae motho wa ke wo teng isa speaker isa phone speakering a botho ka mametse tato tle ke mogolo tato tlo a botho tlo ambitsa monate bana yes tato partner ya hao o lla ka gore o tsama bosiu le yona jwalo tshetse ka 5 o fihla no ka 9 o tsama le ba khotsi ba o rata menate ke eng e etsang gore o etse jwalo a ke na ba khotsi ba ka ke le colleague tsaka okay a ke shitse 20 number ke go le colleague tsaka ba ke sebetsang teng be ke ba bela ke batla ke ha o thuse ke ya ka tlono tjena because a ke fitla motho kwa dile ka nako ngwe ga tsamele ke le sharp ke le mkia mosebetsi a ke khotla motho ba swentse fela be ke ba bela ke a ke kutlwe go ya ka tlo mametse ntse pete ba ka ke di sa mo ke sa ka tlo e bele o se kana go ke tla ke mothabetse ke tla ke mo reketse di present always e bile ke mothabisa o so ke tla always every day before ke chase khona sa fe ke tla ke motlela yona a sa lebella mara appreciate ntwe so sa a fela ke tla mo kra ke ken o di motso go jwang ha ke tsebe ke yeah now ono ro bua champion tato fetuile ka mora hore maemo a beteng a hore a o sutla ba le di mutsi ka ba isa lo le jwalo ka ba isa lo le jwalo ngwane so ke ntweteng ho wena ha holo ena ya o nwa e a yena na o tla khale ke le la mara o si ne ke khona bona jwalo ka motho ke mso go jwalo ka ke msalwa jwalo na ka tlo ke la go telele dingata tse bophelo ba ka ne e tse tsa hore la ba tsene ba ka netse batho ba bana ka bile ba le ga o ntshitsene hona le tse ngata di ntse mara yena bothata ba ntate November le champion bothata ba yena le o se hore motho le yana ne enka mana jona tempile gala o tshwa bohloko so monna mongwe o tsoma tlhokopelelo o tlo bula mo trita jwa okay a re skera ila ta morao a re skera ila ta morao he because na kwa rena ha itlo re dumella batho tsona ke kopa re etseng so ke tato ne tato le ausi Glory le mametse baby ndo mitsa monate jwang Dr. Baby ausi wa ka okay o mametse
Mameleng he wa bona lona bobedi ba lona ke a le thusa jwale bobedi ba lona le dira tsa lenyalo la lona both of you le dira tsa lenyalo la lona ene le mohlang lenyalo la lona le ke la fela le se ke la blame mang kapa mang thato ha o tlo blame mosadi wa hao because le wena o se rasa lenyalo la hao le ausi ha o tlo blame partner ha o tlo blame thato because bobedi ba lona le dira tsa lenyalo la lona and two ha le dira tsa lenyalo la lona but le dira tsa khotso ya lona ke tlo le jwetsa o baneng le dira tsa khotso ya lona until le hlokomela both of you le babedi le jwalo le dira tsa khotso lona. Number 1 auswaka if thato ile khalalla ka dimutsu e le problem ho yena o no sa tshwanela hore e be le hona jwale o ntse le motho yana le dimutsu. That is number 1. O no sa tshwanela le today o no tshwanela e be ha o dilana le thato o so dilana le thato ka tsela yengwe e seng ka yane yeo a neng a le frustrated ke yona. You are using the same thing eneng e le problem o yona wa e sebedisa today and that is why thato a capitalize ho yona because thato wa itseba hore ha e batle so le ha e ka ba o right wena ha o wrong mar method kapa system o e sebedisang e fa thato monyetla wa hore capitalize o dima yona because le ena ha e batle. Now both of you ya pele ha ke re le dira tsa lona bile le dira tsa khotso ya lona ke hore o swaka wa tseba hore thato ke eng ya sa e batleng thato wa tseba hore ke efe mo partner mosadi wa sa e batleng bobedi ba lona dintho tsena ne tshwantse be le di tloelletse from khale wena champion ba tshwantse ba sa ba di tloelletse ha ona hore le ka lwanela ntho a year kapa 2 years and then le qetile bentse le nana le qabanywa ke yona se le qabanywa ko re fela lona le entertainer ntho eo ha le batlo dilana le yona. Now this thing is simple wena thato le mosadi wa hao ke hore wona jwala re qeta o drop a phone thato o tlo dula fatshe le mosadi wa hao o mo jwetse baby ke di feeding tso sa di batleng tsa ka tse ke di etsang then o di ngola fatshe butwaka o di ngole fatshe hore mosadi wa ka ra batla ke tsama bosiu in then ha o qetile di ngola ha o qetile o di manamise ka mo ka moreng ya hao bedroom ya hao mona mo le spenda nako teng le ka mo sitting room le ka di beya. Number 2 lo yena ausi o botse thato ke di feeding tso sa di batleng ha ka re ke di mutsu le in di ngole fatshe ha le qetile le tlose dintho tsena tse le qabanyang le bone re tlo qabanywa ke eng ai doctor ya utlwala bana beso tlosang dintho tsena e mong le e mong thato dula fatshe le partner ra o motso re ke di feeding tsa sa di batleng and o di ngole fatshe ha o qetile the reason why ke re le di ngole fatshe ke etsetsa hore every time a le teng kapa le siko o le ka tlung kapa le ka tlung both of you ha le di sheba le botemang le ne le hopolo hore kana dintho tsena tse re di ngotse mona ke di ratsa lenyalo la rona and then hape ke di ratsa khotso ya rona and then let's be o dilana le di enemy tsa lona le di shebile ka mahlalo because ha le di ngotse le di shebile hona o bolela hore le tlabele gona ho dilana le di enemy tsa lona le di shebile ka mahlalo then qetile ane ke la haufinyana le bona doctor ke ne ke tlo ba rekela dipene tse pedi ke fe e mo le mo mpene ya hae ha ke qeta ke be ke jwetsa ausi ke re ausi dinthong tse thato itseng ha di batle le wena abuti dinthong tse ausi a itseng ha di batle ha di maname mane ka kamoreng nna ke le ausi ha ke bona hore motho wa ka o fetotse yena yes ya ke lo ithi yes ke thotse ke isetsi yes motho wa ka kena ka tlung a sheba bona hore ke ithi yes wa bona hore jwale o fetotse ai ho fitlela ho ba le mohlang re se re di thiki ka ke thika tsa hao o thika tsa me a utlwa bana beso deal now ya o qetela kena tloelang ho dilana le lona le be le protect enemy ya lona because ona jole le dilana le lona le tloeletse dilana le enemy ya lona ke o tsama bosiu han monna enemy tsa lona ko ke di mutsu dilanang le di mutsu le gawane le dilana le lona because ona jole le frustrate lona ene kana go tseo ha le dilane le di enemy tsena tseo e leng tsona tse causang problem e o lona ene batho ba le ratong ke lona le babedi se di batho ba le ratong ke lona thata Sesotho abuti akisa mabusi bothata ba ka kore thato ska tlola e buella mamela ya butwaka
mamela Thato a o hloko o buelle anything hona jwale wa bona ke yona ntho e re shapang when your partner are ha ke rate 1 2 3 ska buella ska etsa mabaka o kampa wa amohela ha nako e le right bile hona mo fa mabaka a right not ka nako yeo yena a ntseng a le bohloko ke ntho ena yeo e etsang for now ha o hloke re bua dintho tse ngata Thato e se le re fela ka moya o fatshe guys ene le skela yetsa issue ntwena ka moya o fatshe because a kre wona jole ntho re yetsang go dilana le di problem tsena tse re di rutswetsang khotso tse rutswetsang thabo tse batlang go senya lenyalo la rona so hona jole ha ona ya ipuellang and le lona le yetsa ntwena e batla le yetse ka pelo tse right focus le vision ya lona e le o protecta lenyalo la lona a kre wona jole ntho ba yetsang champion go protecta lenyalo la bona so ha ba focus into yen ba le ka everything ikoko tewang maikutlo a le qetile le ngole fatshe and then le di bue a le qetile le di be le boteng mo Okay. ya utlwa Thato ya o qetela he bana beso ho tswa tshebeletsong ya Motheo FM ha le se le dingotse jwalo ha le ntse le dithika one by one ke a kena nna le ntate November mona ka la boraro le leng ke batla next time ha le letsa kapa le romela molaetsa yes o boba le ya hlalosang hore motho wa ka o di thikile ka hore jwale ke khutlile mekgweng ke se ke etsa dintho tse wa di thabelang tse wa neng a sa di thabele kaofela o di hlakotse listing eo re neng re ngotse guys a le tsamai pele a le tsamai a le tlo tsamaya mona Thato for now o reng partnereng ya hao ai mane kopa tshwarelo Thato man ya mo kopa ke lo kopa tshwarelo Sesotho like mo mehlena before ke tsoga tlo like mna like mo gata o tseba le nna ka mo gata ai ga itse dia ka wena o reng ho Thato wa hao Ai ke mo shwaretse yena la ka mo rata thateng shabanang ka mahlo le shabali tsaranang ka matso modimo ka moya o mong le o mong o nngwe kene dipakeng tsa batho bana go khalemela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta re a tseba re kana go tseding hona le moya o ditshila o kenang dipakeng tsa batho ba ratana modimo ka ke o lele ka moya o ne ibile ke ba kopanya ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta in Jesus name amen Thato mumete Thato Kamumeta pina ya lona ke ena he Pina ya lona ke. Let's have a tsanya Motheo FM yeah rozatsi ya re le bokamela itsa doctor ntate ke bone re le bokamela itsentse ke ena re le boka batho bohle ba ntseng ba tsho ba re lenaneo lena le fetola maphelo a batho a re mathele pele doctor a re mathele pele champion Viki ke la khona khotso ke kopa le ke le fonola boteno tsheng ya botithabisa o botena ke a mogata haholo ka pela ka kaofela ke ntata bana baka ha ke tse bo santsana emetseng ka bona le motho a mo lebelletseng bophelong ba hae ka ntle ho nna ba e se le mo sa bo robedi sena go ukwana go se re na le bana ba ba gao ke kopa ke o le fe nna ma phone tsa hae le mo botse go emetseng na o tlo ntshata nini ke ta romela number tsa e ka morao bona botitse nka telofi ramlata doctor armlata champion doctor o retlele 8 years bo bana ba a o sore o emetseng o ka nkenya pala mona lenyalo a se tšhelete doctor lenyalo ha se tšhelete lenyalo ke lerato ka nnete le haeba o siela ka re wa tsamaya o lo ya ka intate na ana sa hlakwane man a tla le bana ba bararo le ho wena champion ene la o moshebile wa bona ke 8 years mo no ka nnete a botile ka re phetse a monate o bua le mokwena champion tshebeletsong ya Motheo FM sia le moyeng o radiong ke na le Dr November re fumane molaetsa ho mme wa bana ba hao ba bararo ya o ratang haholo ebile a sa batle letho ka wena re o jwetse tsatsing la ka jeno
gore lerato la hae le a kgaphatseha Yes! wa o ratang ka teng ha ho mang kapa mang ya kankang sebaka pelong ya hae sa hao jwalo ka molekane wa hae wena o reng ho yena le nna ke gola jwa fela jwalo ke ntate askisi mara se re le teng ntate fela o reng bua le yena o mametse radio ke nna le batho ba ka ba kgaphatseha fela ha le bo ka ka pila ka o fela o mpelele o setetse ge ke na o batla ka le babi maikemisetso a lona ka lerato le la lona o batla o bona ho etsahala mpakeng tsa hao le yena re kenyeleditse le bana la ke le bana tota ke bona bana ba ka ba mpelele ba ngolele ba nsebeletse ba fitlhile mo tsona ke le mo tsona yena o reng ka yena ai na le yena ai ke re yena se ta bua se ka le ba di hetse se ka itsheba sa di mo mo sa la o eta ka ba o ipona ona le yena bophelo ba ho kaofela o bona le motho e le reng o tlo qeteletse o monyetsi ai yena se ke itanya ka ofela bophelo ba ka lena butle ke time di microphone re bue re le babedi fela he jwalo ka banna ke men talk ena men to men ne khaletse o nahana hore o tlo monyalaneng ha o sheba fela ne di belle tsona le wonsina ka o ma ni chatte jwalo ntse o kopanya ke kopanya wa tiro ya lo ka ntate Dr. November o batla o bua le wena ngwaneso abuti wa ka njwetse ngwana mme e tla be le kgetla pele o qala o kopanya kapa ha e sa lo ntse kopanya ke be le go se la pele ntatwa okay ke eng yo nahana gore tshwantse le kopanya fihla ka June Ahora en kopanya le ya ke bu ke tšhelete ntatwa ba ita go re kgone kopanya okay wa tsana ke nahana nga buti wa ka wena le motho ao a le sa le boemong ba gore le ka thijwa ke tšhelete 8 years le phela mmoho ona le dintho tse ngata tse neng di thibela ke kgola gore e be le ntse le mmoho mare le di hlotse ntho tseo now a ke dumele gore le ka le monsena o ka batla o thibelwa ke tšhelete ona jwale empa le kgonne ho hlola tse ngata wa tseba nna ne ke nana nga botwa ka le se lena le bana ba bararo le se lena le 8 years le dula mmoho e se le re fela hona jwale o fane ka ntho o qetela e leng assurance ho assura mosadi ena hore kwa hao ha ona mo le tlohlalang le ya teng jwale ka champion o butse ha qala bua le wena o mo jwetse ka mogorata mosadi wa o le bana ba ho le eng le eng jwale nna wa tsone ke nana nga butwaka because e ka nna ba mosadi wa o ha comfortable ka ha relaxa and that is why a buile le runa hore re utlwe maikutlo a o ka yena now e kana bo mogemo yena ha relaxa ka baka la hore jwale dilemo se di tsamaile jwale ha ona hane hore because the home affairs le nna nka le nyadisa mahala home affairs ke mahala hala ho butwaka ke go le ba patala bokae 75 rand nka le patala tšhelete 75 rand ke be ke le patale di transport tsa ho ya mono motho mongwe a re ke tsebella kae re tla bua alright ditala ke mamedi ya butwaka o nana ke nye ka le thibela ngwana jwale because ka nete nna ke nana re se le mofumadi wa di 8 years le bana ba boraro ke nana ona ntho tshwantse le yetse le baka ona jwale ha e ka ba ke tšhelete ke le tlo hloka tšhelete ya home affairs le tšhelete ya hore fela le kene transportong and then le tsamaye le mono mo le kana gona ngonyadiswa teng alright ndatino bye no butle pele why o tshwantse se ka seke if ka nnete jwala ka o sa hlalose o rata molekane wa why o sa nke qeto hona jwale ke tla seka le ena se re ba bile ke re o tla seka le re khutlele wena hape be ke nyetla
wona jena ki yo Bloemfontein mo je wona mpilela. Oh, that is why. Oh, that is why. Maruma metse o ka reng fela mohlomong ho mo fa tshepo le ho etsang, because if ka nete jwale ka o se bile re o file bohlalore ka nete ka ya home affairs ka etseng o ka reng fela mohlomong malente jwale ka mametse. Wow. Okay. So re le fe chance le tle le khutele ho rona. Okay, ntate ka mare nna ne ke re mantsa ka o qetela ko re ntate mo yetse hore a lokolohe, and the only way yo ka mo yetsa hore a lokolohe ha se mantswe a wa buang, because wa tsara me mo le bong ha le kara dikamano e bile a sankile qeto hore yena o batla dula o batla lenyalo ha dudiswe ke dipuo tsa partner ya hae mare o dudiswa ke diketso. Na o nteka mo yetsa hore a lokolohe a dule a phuthuluile ke haeba o ka etsa ketso yena ya lenyalo e seng yena ya o bua. Alright, ntate wa ka jo me. Thank you butu wa ka ma. Thank you. Ntate o siwa ebe bo monate bo botle bo tshwanang le mosadi wa hao. Yes. Thank you ntate. Mabetsebeletso ke Motheo FM a ba kele pinaria. Mabere pinela ke malaika. Mona ba re thubopo. Re sebeditse o re utlwile nna le ntate November ka kwano. Ela re fa wena sebaka wena ya mametseng o le lapeng. O ka reng fela ho rona, o ka reng fela ho batho ba bang ba ka dikamanong tsa marato. A ko re o re jwetse fela se kelellong ya hao se maikutlong wa hao. Re o fa monyetla 069846 sa chechare. Yo doctor sa chechela mo. A sa checha champion. I know reverse central. Nane o lena le ya lukisa sa chechela mo ga. Romela molaetsa mabedi ska ba romela molaetsa mo lelele o ka re letsetsa le mohala re utlo re wena o reng ho rona. Mohala ke mon champion 071 394 60 mo mamedi wa ka ratang kokota mo re a bulela. Molaetsa wa kena motho re good evening champion Pastor November 100% good work. Thanks ke Amanda. Wow. Ari ale bo Amanda re utlwe mo. Jo Champion Dr. November letsa mosebetsi o kgabane. Ene ka ngwaneso le monna hae ba ka mamela se le se buang. Dr. Ntune ka re tla reng ka dibeke tse ngata nyana. E hlile ndate. Ka re lebeke tlang ka a re mathaka na Dumelang Pastor November le botimo kwena the champion ke nna Kenny ke mametse ke le Rocklands ke ratile the way le thusang problem ya Thato le Snogono le aka ona batla hore Thato le motho wa hae oh maro ilang kinyeletsa mo ka ke etswe dintho le wena ka le thuse do tha champion. I champion Tateno Viali Serishin Nanele, ala Sedets and Tisa Malapa. Could I root at November Naki giving Tuka look at one case of custom face for family. Chibopo Ambili Oswell Kosi. Motarletsa fela hle ke palesa ka makurung Thabantsho e monga kena re keep up the good work nna ke mpose sedinyane ka Bergman dumelang bontate le 1000 la rarabolla ibile le dipheko ara nna mojolo ha ke but ke tlholegile khale ska banyama ngwane tsa fela ntse re le teng wena re jwetse se jwang o tlo bona a ska nyama nda wena o tlo bona ha re o thusa ska ba fellwa ke matla e ka re Dr. November sa nyahane le champion Dr. November o e ka role model ka champion a sa nyahane Dr. November o ne ba lo 85 years impa hanyahane Motheo khotso ndadi le ukwetela la dira ke golo champ le Motheo ka kakaretso fela o champ lo boblen ona o tsho na tu tse pela yo ndati ele ke tsama ndiri bitse ditse o tswa le go tsoma go boblen champ ke tswa mane filo go ndati kana wa tsena ke mo ke ne tse ipeleletse gore ha ke taba sa nix ba go tshwana nkuka ba ri tse mo ango pa yanda tu tse pela yo o le ke se ka ntse pa fa ke to shapa ndati
Manda John ke ra ke thabile ke monate champ. Ai ntate mane mantswa wa buang ang khothatsa. Mantswa wa buang ang khothatsa ampha matla ampha tshepo. A re ntate November e sale ke ikatumetsa pele ha o ntho di fetwe. A rona sa batle le thola bomme. A sa nyahame a ke o sa bila phela monate. Ntate November mosebetsi o motle ro le bo o sa phela. Re le bo wa ntate. Tsebo so le 85 ntate tswantse go le bue sa rona ya. Ebile itse ke le mengata ka mona doctor. Matshego kana mebia le yena wa le bua a re dumelang doctor. Okay, 100% go to work ntate moruti le brother champion. Emga kena ra au champ le snogonogo keep it up le naneo lena le sebetsa ka thata ke tla bunkuta ka bochabela e mong ka mane ka face 6 le yena re yo le re ruta dintho tse ntšha every single day re lebo ntate November champi e re fe monyetla ona hore o tlo bue mantswe ya hao ho momamedi wa tshebeletso ya Motheo FM haholo re bua ka batho ba dikamanong tsa marato re kenyeleditse le batho ba ne se ba nyahame ba bona ekare ha ba sana tshepo ka haro le ra champi ya pele jola ka hlalosetse khapole ne fitile ene imitsa marato a rona dintho tse re qabanya marato re a di tseba everything mo mamedi wa karatang e qabanyang batho le etlo a rohanyang batho le esula faletsang batho e utswang khotso re a di tseba ka ofela tsona but re shapa ke ntho one we are so much naive mamedi wa karatang re kana naive ka sotho ke o sotela re tsotelle because number 1 mamedi wa karatang re a di tseba motho o tla ba itsa ke ba tlo 1 2 3 maro tlo yetsa mo mamedi wa karatang and how tshwantse o dilane le yona o ilukise o kgetha hore kampa wa ibuella ntho eo marontso e bona hore ke problem ke ra ke etsa example mpotlo kwana ke re hona jwa champion nchebe mo mamedi ko ponche be Facebook mo if ke tsipa le tsola mpho ka odimo ke manya o tlile bohlokwa ile na lempho ke mpho now if ile na tsipile le tsola mpho mpho ke na o tlile bohlokwa but if mpho nje tsora ke utla bohlokwa ha o kene ke buela nthweni because pain ina e utlwi ke a nko utleng ai man doctor ke tsipile mpho ke na mo tsipile ke na utlileng bohloko and utsi and mpowan jwetsa hore novi untsipila bohloko ke bohloko be ke ra ga nthonyana yono fela but nna ya motsipileng ha ke utlwe pain e utlwa ke mpho so if batho ba ka tsiba nthone number 1 mo mamedi wa karatang ke hore dintho tse re qabanyang le dintho tse tlo re arohanyang le dintho tse re arwantseng le dintho tse utsong khotso re ya di tseba we re nka dintho tse hanyana motho wa o jwetsa hore ke rate 1 2 3 e nkutlisa bohloko re nka nyana number 2 it's when re dilana le tsona dintho tsana di problem tsana jwala ka ke tshelo o bona ka tlapele ke re number 1 ba qabane jwalo ho qabana monna ho kwatile mosadi ba qabane kaofela le ka tlong le ntle le bona mo mamedi le qabane ka ramanyalo lona ka ramalapa lona but le qabane le lona bothata ke bona le bole botshwantse bo le qabanyang ha le dilane le bona o mo le mo botlweletse le dilana le lona le sula falletsa lona mo mamedi ha ne tshwantse be le dilana le bothata le tlose bothata tseleng le tle le gone o bona le tlo qabanya ke eng ke bobedi batho tshwantse ba tsebe mo mamedi wa karata ena yona tshwantse le tsebe deal e thuteng o dilana le problem e seng o dilana le lona because now le tlweletse di problem le tlweletse dintho tse le qabanyang le dilana le lona jwale ke bobedi mamedi le tshwantse le hlokomela ya boraro mamedi wa karata ntlo ke le jwetsa go qetela ke hore ena yona ke go pa le mamedi wa karata lenyalo mo mamedi ke ntwe monate le relationship kapa le rato ke ntwe monate empa ile re fela bana champion ha re tsebo di fapanya ha re tsebo re qaba ha ke etse mohlala ke kopana le wena ke ratana le wena o tla ka ntho tse ke sa di rateng lenyalo it's a independent thing ha se ntho lenyalo a se nna le wena re kopantshwa ke lenyalo le rato ha se runa ba ratana but le rato ke ntho e ikemetseng le ke lona le kopanya now haiba
un tenne champion. I need to understand hore ke atinwa ke lerato ebile ke atinwa ke lenyalo, but ke tenne ke motho ena yo re ne re kopanetse lenyalo. That is why batho ba ka ba tseba ntho nona mohla ba tlo buang lenyalo negative, because a se lona le phoso. Doctor, o batla hore ho nna motho a tloele hore mojolo o nkentse tje a re batho ba nkentse tje ha se mojolo champion, ha se mojolo ke ro, ha se lenyalo, ha dintho tseno di innocent ndata ona mohlang di hetang batho. But the only thing wena mo mamedi re etsang fela ko runa ka buruna ke tla ho wena be re kopanya ke lerato a ikwetile be ke tla ke na le dintho tse right tse sin right tse o affectang tse o frustrating jalo so hloya lerato ena ka nako tsena wa disappointwe ke lerato o disappointwe ke nna ene o qetela batho ba jwalo ba etsang ba negative le ha ba se ba thotse batho ba right o angry for lenyalo o angry for lerato le ha modimo a sa o file motho a right ha o kgone mo hlokomela because o kwatetse lerato kapa kwatetse lenyalo ene ka nako tsena lenyalo le lerato di na pause and now o frustrate le motho ya sa tlang ka dintho tseno ya tlileng ka lerato le innocent le lenyalo le innocent. Qetile 073 ke mafe Momamedi 073 ke dinomoro tsa Dr. Momamedi hore o tlo mo letsetse a o thuse ka bothata bofe kapa bofe bo ka ba le bona. Di ngole fatshe nomoro tsa hae ke tsena. Di na le WhatsApp Momamedi, di na le WhatsApp ka bua le nna mo straight ke ya ka straight tla hona e di PE nga e ka e bua le nna 073 202 9079 ke di Peter Momamedi 073 202 9079 Momamedi wa ka rata ke di Peter la qetela 073 202 9079 ka baka la hore ke khutletse biking champion nna se ke kala mabike full time wena o khutlile nna ke tsama kana full time fela o kopane le nna ntho askis ke base vat na se tsama kana o jona tsama ka be was kan feta mpilo wena a ke re go bontsha so petsa ka uta a rutwa a le ka koloi ke le ka bike ya ka ntse le servicing okay a nka dimiwane da a champion ga bona nena 078 Momamedi ke tse ding jwale a se kela nnetse tsa ona jwale tse di Momamedi ke 078 398 3446 078 398 3446 Momamedi o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 ha o ya kerekeng ya rona o bo re fela driver re ke ya kerekeng ya Moruti November every Sunday ka 10 o'clock re kena bo mmeka o fela ba Victorious ke kopana le bona ka 12 o'clock bo mmeka o fela le ba batla gore tshakela they can come Momamedi ka 10 ke di givers o ke tshebeletso ba ne di askis ba tshebeletso ya ba ne di batho bohle ba nehela la o sa kene kereke ya ka 10 o'clock ka 12 ka Saturday ya kopana Momamedi o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 and then ka koloi o driver ka re Grootflay o buse ba ka lifting tla bona structure se seholo ha o ka botsa fela kerekeng ya Moruti November ba tla o theola teng Momamedi nna le champion Mokwena champion ke o rata batho ya such a place mara isa le ko rata le before etsa show ke a tse ratwa ke nna Dr. November ya ke o rata ho we mongwe batho be le reng o mpha tshepo kana go tsotle wa tsa Dr. o kila ba thata bophelong ba ka kwena ile nganyolla ke a tseba mme ke tla dula ko leboa lo ananela kana go tsotle ya no re leboa but Momamedi batho ba sa rutlisile ba rutlisang da Solomon a qeta o bolaya tao e se bodile a khutla ka tsatsi leng ha tlo feta mo a ba re ha ka fapoela mo itsa fihla taung a thola manyepa dinotsu ka rasbotho a wa yotla Samson a qeta bola tao ka mora matsatsi ha feta mo a itjwetsa hore a ke a fapoela a lo sheba tauyana itsa a fumana se bodile mara ka lehlono le tsa fihla mona a thola manyepa ka ratao hona le batho ba re sa ba rateng mara ba o ka reng ha o ka mo shebantle hona le manyepa o yena hona le ntho e molemo yo ka una molemo ho tswa tati se re sa tshwanela go kwalla batho bohle dipelo bana hona le batho ba re ka ba kwallang dipelo ka baka la hore dintho tse re sa di rateng ka bona mara bo thola hore ntho sa rateng ka re ho yona na dintho bohlokwa yo hlokang qetile champion nna le wena re kopane ya radio ngosane ka o ra bosupa bye bye mosibo monate